nyuma y'inama ikomeye cyane yabereye i Paris mu Bufaransa, aho yahuje abakuru b'ibihugu batandukanye ndetse n'abandi bayobozi batandukanye mu karere k'ibiyaga bigari. Murabyibuka neza, Amakuru yakoresheje inama yigaga ku buryo abo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagizweho ingaruka n'iyi ntambara ikomeje kuba bagizweho ubufasha. Icyavuzweho cyane ni ikibuga cy'indege cya Goma. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi, M23 yakomeje gushimangira ko ikibuga cy'indege cya Goma kitazigira gifungurwa, ndetse ishimangira ko Tshisekedi nta bushobozi afite bwo kuba yafungura ikibuga cy'indege cya Goma. M23 yongeye kubigarukaho mu butumwa Lawrence Kanyuka yatanze, nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyo suko yakabaye. Ariko mbere yuko tujya kuri iyi nkuru, tugiye kugaruka nanone ku byatangajwe n'undi muvugizi wa M23 mu bya politiki wungirije, akaba nta wundi ari Oscar Barinda, aho yashinje Ububiligi kuyangisha Tshisekedi bukamucudikisha na FDLR. Bimeze bite rero? Reka tugaruke kuri izi nkuru zose ko zakabaye. Twise cyane rero umuvugizi wungirije wa M23 no muvugizi Dr. Oscar Barinda yatangaje ko Ububiligi bushobora kuba buri mu byatumye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yisubiraho ku bwumvikane yari yagiranye n'uyu mutwe, ahubwo atangira gukorana na FDLR. Ni amakuru Dr. Oscar Barinda yatanze binyuze mu kiganiro cyatambutse ku mbuga nkoranyambaga za AFC M23. Kuva mu Kwakira 2020 kugeza mu mpera za 2021, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye abayobozi bakuru ba M23 i Kinshasa kugira ngo impande zombi zirebere hamwe uburyo bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Urugendo rw'intumwa za M23 Kinshasa rwari rushingiye kuri gahunda Tshisekedi yari yarihaye yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu nzira y'ibiganiro, kuva ubwo yatangiraga kuyobora iki gihugu muri Mutarama 2019 asimbuye Joseph Kabila Kabange. Dr. Barinda yavuze ko ubwo Tshisekedi yatorwaga M23 yari yiteze ko ibintu bigiye guhinduka, ndetse ahishura ko bavuganaga n'uyu mugabo mbere yuko ajya ku butegetsi. Dr. Oscar Barinda ati Tshisekedi akimara gufata ubutegetsi twohereje intumwa i Kinshasa, twe twarishimye, twaravuze tuti umuntu uvuye ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi dusanzwe tunavugana, kuko twavuganaga mbere hose, niba ufashe ubutegetsi duhita twohereza intumwa zijya Kinshasa kuganira nawe. Yakomeje avuga ko nyuma y'ubu bwumvikane Tshisekedi yaje kubihinduka, nyamara hari byinshi bari baremeranyije, harimo kubinjiza mu ngabo z'igihugu no kumurindira umutekano. Ati rero nyuma muzi ko yahindutse agatangira kudutera, niwe wateye intambara igihe twari twafashe abana. Ubwo avugaga abarwanyi ba M23 bategereje hariya mu kirunga cyangwa mu birunga kugira ngo amakamyo azabatware bajye Kinshasa, bajye gufatanya nabe. Divizi imwe igume mu burengerazuba bwa Kongo hariya za Kinshasa irinde inzego z'ubuyobozi. Icyo gihe yari asimbuye Kabila atizeye inzego z'umutekano. Ati rero mwe muze dufatanye, nimwe muzandinda. Turavuga tuti ni amahoro kandi turabikora nta mananiza tubanje gushyiraho. Yavuze ko nyuma twabonye amakamyo aje hariya muri Jomba, tugira ngo ni ya makamyo aje gutwara abana, naho n'imbunda rutura azanye n'ibifaru azanye aje kuturasa. Atangiye kuturasa rero ku itariki ya 21 Ugushyingo 2021 atangiza intambara iraturasa koko kugeza magingo aya. M23 yari yaramaze kumvikana na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bazasubizwa mu buzima busanzwe, abujuje ibisabwa bagashyirwa mu mutwe w'ingabo zidasanzwe z'igihugu zagombaga kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kujya Kinshasa kw'izi ntumwa byari mu buryo bwo gutegura iyi gahunda. Dr. Oscar Barinda yavuze ko mu batumye Tshisekedi ahinduka harimo n'Ububiligi bwamugiye mu matwi, bumwangisha M23, ahubwo mwereka ko akwiriye gukorana na FDLR yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. Ati nk'ubu uyu witwa ngo aratuyoboye muri Kongo yarongeye afata Kongo ayisubiza abakoloni, ayisubiza Ububiligi. Niyo mpamvu Ububiligi bumushyigikiye, bumutekerereza ndetse bufata ibyemezo byose. Dukeka ko ari nabo bamuhinduye icyo gihe tuvugana nawe.
baravuze bati reka gukorana n'abariya, ahubwo ngwino tukwereke abo ukorana nabo. Icyo gihe bamuha aba FDLR batangiza iyo ntambara bababwiraga, ari nayo turi kurwana kugeza ubu. Imikoranire ya FDLR na leta ya Kinshasa igaragarira cyane mu rugamba ingabo z'iki gihugu zimaze igihe zirimo n'abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu. Intumwa za M23 zamaze amezi 18 zicumbikiwe muri hoteli i Kinshasa. Tshisekedi yaranze guhura nazo, biba ngombwa ko mu mpera za 2021 ubuyobozi bukuru bw'uyu mutwe bufata icyemezo cyo kuzisaba gusubira mu birindiro byawo muri teritwari ya Rucuru. Mu mpera za 2021 nibwo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kugaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba M23 ku misozi ya Runyoni na Canzu muri Rucuru. Byakurema imirwano ikomeye yatumye umutwe ufata ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo ni byatangajwe na Dr Oscar Barinda avuga uruhare rw'Ububiligi mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone mu kuba Ububiligi bwarakoze iyo bwabaga mu kwangisha M23 Tshisekedi kugira ngo yiyunge kuri FDLR, mu gihe Tshisekedi yari inshuti n'ubusanzwe na M23. Ariko Perezida Paul Kagame yavuze ko uyu mugabo n'ubundi atajya ahama ku ijambo. Nyuma rero iyi nkuru twabwiye ko turi bugaruke ku bijyanye n'ikibuga cy'indege cya Goma. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko Perezida Felix Tshilombo nta bubasha afite bwo gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Ibi ni byo M23 itangaje nanone, kuko yabitangaje kuva inama yabereye mu gihugu cy'Ubufaransa yavuga ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, ndetse na Tshisekedi akaba yaratanze itegeko ku baminisitiri batatu bagomba gukora iyi gahunda. Ubutumwa rero bwatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ubwo yasubizaga ku byemezo by'inama y'abaminisitiri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yateranye tariki ya 14 Ugushyingo 2025, birimo igisaba abaminisitiri batatu gutegura ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege. Abahawe izi nshingano ni Minisitiri w'Umutekano Jean Keme Shaban Luko, Minisitiri w'Ubwikorezi, ndetse na Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo. Ubwo na Jean Pierre Bemba ni Minisitiri w'Ubwikorezi, ndetse na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Muwadiamvita. Kanyuka yagize ati leta ya Kinshasa nta bubasha cyangwa uburenganzira ifite bwo gutekereza gufungura igikorwa remezo cy'indege giherereye mu bice byabohowe, yasahuye ikanacyangiza. Iki kibuga cy'indege kizafungurwa na AFC M23 gusa, si bwana Tshisekedi, Tshilombo cyangwa undi. Mu nama mpuzamahanga yiga ku mutekano w'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari yabereye mu Bufaransa tariki 30 Ukwakira 2025 niho humvikanyemo inkuru y'icyizere cyo gufungura ikibuga cy'indege gifunze kuva muri Mutarama. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yasobanuye ko icyemezo cyo gufungura iki kibuga cy'indege kizafatirwa mu biganiro bya Doha bihuriza intumwa za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 muri Qatar. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasobanuye ko ari ifite ububasha bwo gufungura ikibuga cy'indege kuko ariyo igenzura inzego z'igihugu zishinzwe ibibuga by'indege n'indege za gisivile. Mu nama y'abaminisitiri heruka, Perezida Tshilombo yagaragaje ko ikibuga cy'indege kizafungurwa mu mpera z'umwaka wa 2025. Bizarangira bite? Reka dutegereze turebe niba koko Tshilombo azagera ku byo yiyemeje, mu gihe AFC M23 yo ivuga ko atazigera anutsa amazuru ku kibuga cy'indege cya Goma, nyine ubwo yaba agifungura cyangwa agira igikorwa cyacyo cyose agikoreraho, mu gihe AFC M23 itaba yabyemeye batabiganiyeho kugira ngo AFC M23 ibyemere ikibuga cy'indege gifungurwa gitangire gukoreshwa. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane muri aba Agaciro.